Rubrika Tižnjovnik spatra najnovšie informacije o číslu ochorených od vírusu COVID-19 za našo mesta zaznačili, jak volontere po Valaloch pomáhajú najstarším hraždanom u pozariadovým stanu. Na bokoch ekonomii rozvarka so záhradkárom Damirom Kočišom zo Đurđova i napis o trgovini u pozariadovým stanu. O online pokladanju probnoho zakončujúceho ispitu za školjaroh 8. klasoh i napis o 30 rokoh festivala nove ruske narodne špivanke Ružova Zahradka piše na bokoh rubriki Kultura i prosvita. U rubriki Ljudze rok i život predstaveni Slavko Šanta z Đurđova i Zlatko Manjko z Šidu, a u dodatku Dom i familija psihologiji davaju svoje osoviti jak prevozi snjela hodu i njeporozumenja počas pozariadovog stanu. Tu i nove predloženje ženoblogiji. Duhovni život prinoši vistki o tim jak preslavena Veljka noc po julijanskim kalendare, a sport piše o pošljitkoh na sportske aktivnosti nasamprez na rukomedu u rukometnim klubu Rusin.